Mai ku koi na ta wi khalu maling mai YouTube channel be chun rei nei la mai chun riu da rei asai April 3 khat kum sing nei na chui na churuk the gun female to Manglong local newspaper king in sam the call Ukrul March 3 kamru na khat Tangkhul Naga strong apex body Tangkhul Naga long khani kaniu bang khau ba mai Tangkhul civil society nun rui Naga army kan padai ta suloi mai lam khau insu mai la san sulamak san NSCMIM Wang Tangkhul region ta machong da laki tu na non cooperation declare su kan the mi tong lat bam ta March 3 chui na khat nung hongbai khau pat kan mai san si mai tan khau ka zaw mai nun ta kwang chui na kanai lung khau kan niu khau in sil lau khang demand su kan mi tang mi tong lat bam hai sa in daw kan chonge Naga army kan batai ta suloi kan mai khau ka zaw wi tu na lum si mai athot singhai khunau khani star Lairam Khulen ta kaniu khau in sil lau khang demand su kan chonge mi da khau hungfung khani hungfung village ri Ukrul headquarters kau kai samai in tai ba mai khani private property su ka si ba mi ta condemn su kan the Infal March story kamru na khat Manipur race census kum singai ni na chanai first phase ai August story group na chanai khau ka hau puni the kum na self enumeration hai August story kamru na khat ngan khang ka gan ti lau kan the khani house listing operation hai September 3 khat khau re tarik kamru ngan ta kai puni tu na center details release su kan the mi announcement hai April 3 khat khau nationwide census exercise states khatni union territories nun khau phase 9 na tat kai ka hau ni mai khang sa indau kan chwange First phase ti high house listing khani housing census tuna thaina puni kumna mi high housing condition amenities khani household assets hai self enumeration le enumerators field visit khori thai pat puni Infal March tarik tamru na khat Lok Sabha MP Angomcha Vimol Akoizam Reunion Home Minister Amit Shah kha che hinagoni my census khani delimitation exercise sai ka gan sai ka so laukhang sanghoi kan the Lok Sabha MP the Manipur tong population data hai ka bam ka zi thai magna gai ku bam mai khani illegal immigration tong kung mai hai zausin go rai khan che tai hi ti kan tonge Guwahati High Court tong kum singnai na chanai judgment khau population hai lum si nu mai chia khau gai inbu ku bam mai ti hai delimitation tat kai ma khau fresh population count so that khang sakan meta tining taw dat kan Infal March story kamru na khat Eco Village Horeri Pagtana Sajiwa Khani Sombung Infal East District Kau Relief Camp by internally displaced person Nunrui Rehabilitation Scheme Bangkau Kaniu Kai Tan Khang Ti Lau Mai Tai Kai Tan Biu Ni Tuang Har Me Tuna government re in Kha Lau Mai Tai reject Suna Lag Chui Na Padai government authority Khang Ti Handat Kan The Sajiwa Khani Sombung Kau ba mai IDPs Nunrui Kaniu IDPs nunrui kariu na government office kautat guangai na kaniu khang ti lau mai sen bam tai Sombung Junior Block Development Officer khang ti han laudat kan the Eco Village hai Kangpupi District ton ching phai khawi kum na Manipur tong latlu pat kan me khau ka biu ran diang mai nam akhat the Ukrul March tarik tamru na khat NSCNIM Eastern Flank Jong gathers padaita Hongbai Village Kashom Khulen Block Kamjong District khau Saturday March 3 na khat nung kabloi kan mai tang Ukrul khau latlu Nai Nabam Mikau Forum for Naga Reconciliation Rechu Zak Nabam Khang Appeal Sukanthe FNR Dong Statement Kote Naga Community Lung Khau Mikup Mai Padbam Mai Hai Lung Pai Na Kabiwi Tuna Hikani Kum Napatkan Mai Sansi Mai Chiak Lai Mai Goi Ritu Ka Hau Mai Ram Te Tiki Kum Khang Khang Subam Tina Gai Thau Ni Mai Dong Ma Ke Kum Mai Zangre Inchup Mai La San Sukhang Kagan Ti Lau Ti Kho Tuna Sakane The Manglong Ting Nai Luan Ginki Butari Khat Kum Sing Na Chui Na Charuk Lau Chuan Ting Rai Na Ye Kalan Ting Sin Muak Na Ye Sing Bang Ting Rai Na Ye Ginki Butari Kanai Kum Sing Na Chui Na Charuk Lau Chuan Ting Rai Na Ye Kalan Ting Sin Muak Na Ye Sing Bang Ting Rai Na Ye Mai cứ quay na kinh suy này kinh long mi khang ta thuần cô mày in đạo vi asai khang thu chom hay khâu ring ngal lao thế in chuan khuang ru mà khai cây mày gan ri kinh in sam da la kho thuần cô thế